Assalamualaikum guys. Kita ngayon hindi jogging. Exercise. Taman Perdana. Bago tempat ini. Lagu deh sab. First time kita nakakariadlo ini. At Taman Perdana ini. Hari ini kita bersama dengan Tasik Badan ya? apa? Datin. Nama Datin. saya Datin. Datin. Datin Paya. Kita jogging-jogging. So kita jogging hari ini. Lo ini mau jogging kita. Oke. Start na kita. Tot mag-jogging nindi guys. Datin. Ya. Enjoy. Inilah aktiviti orang KL. Aktiviti orang KL jogging-jogging. Patri activity. Siapa tahu Tasik Badan ni boleh datang. Oke. First time kita nakakarian adlo ini. First time ini. Grabe. Bilib na ako kay Elin eh. Naming taon sin pag-jogging din eh. Din kayo mura ko man magliso-liso. Din kayo mura ko man magliso-liso. Ba't ito pataas ito? Kita try na atas. Sulayan tara ba't ito pataas? Huwag ka mo mga jiran-jiran. Makalaro tasang. Ini ko biar tas body nih. Ayun, magkuhan sapa-sapa. Idol. May nasuka. Tot mag-date din di. Mangyari din baby ko. Hello, Down tako rin di mag-date. Mag-date kayo rin di. Inshallah baby. Wow! Down tako mari. Lingkat in place ini. Exercise, pag-datean, at the same time healthy ko. Mga apo-apo, ay man ka managda-nagda ka mo rin di. Sabi niniwan ko. Ayun yung bakay ko. Exercise na kita. Misan kita makusog, misan mataw ding kiyaw takay na. Nagkaong kita stop yung wood. Yoto. Sa na burn tareto. Alhamdulillah. Kapag jogging kita adloy ni. Okay na, tuyon tayo pag jogging ta. Babaon time ta. A few moments later. Dah selesai. Selesai hari ni. Jumpa lagi di konten lain. Hellcat.